Breaking news, bang tek amotor kapatong ajok inut apran ke dam lapente inut akhiring tangrak areng hukisu. Sonsi Borpathar Police Station kaparlo lakha kethom halak khwa Koliabir National Highway 39 to war pialong bahni cycle pen ke bang bomahut ihun bang tek amotor kapatong ajok ati malong mat inut apran ke dam lapente inut areng hukisu. Areng hukisu bang Orbin Mohonto phan Bokazan Hospital alon sekelang phan polu kusibirta no. Breaking news bang tek motor kapatong ajok inut adim long mata pran kedam tapente inur akhiring tangrak areng kesu sonsi Borpathar Police Station kapalo lakha kethom halakwa Koliabir National Highway 39 natwar pialong bahini cycle pen ke bang bomahut ihuma motor kapatong ajok adim long mat inur apran kedam tapente inur areng kesu Orbin Mohonto phan Bokazar Hospital alongan sekelangi phan pondu pusi birta ritulong